Whilo ia tu le mamalu o sio tātou atuno, Samoa, whapea foi si tātou ainga, e Kalesia mai Amerika, Samoa e o lava i New Zealand ma Australia, whaftai le lofo le tua, mwhaina maual nei awanoa, tātou te whiloa i nei upenga te whailangi, e tūsa o le atamai siri ese o sio tātou tua, wa mai ei le awala e watu ai o le whiau, ai le amtaina le tātou proklama il nea fiafi, le apuno mai tau wala o whaia le tātou te talo. Lo mātou ta mai o le langi, lo whengai mātou ma le taua, e leo se taua whane tino, a le taua whane nganga, o le taua ma au al pōngi sā, e manao ia vali o liuli lau e Kalesia, mai la tau olo a vere whi au mori, ina ia, au ane italiana, au ane whaalongo tangata iai, ai e whaatumuina i le ino i lau whi au mala upumoni. Lo mātou ole lea nganga sae pa i mai le ne fiafi, au tau ma 5, tau mwhainga whatau waa, ina whaamalama ia i la tau, le winga ese o le teimi le tūla, ai me se tūla o mātou e nei, i vi ialo suafa Yesu. Amen. Ole, bai aso na te nei na sa wele tali al malo, le Charities Commission a New Zealand, e tūsa ole operatinga po al whangainga ale Kalesias fitu Samoa tu rotasi, o te ilo whalongo le tunu, ia maua langaina foi o la tau loto e tūsa o le whamoe moe. Peitai, ole mene e tāua manino, ole tali lea ale malo ia, e la tau suanga o tali ato se fulu tau sanga o whai. Ona ole nau, ia malo la tau. Ole mafuanga, ole fisili e tauna talina, ai se ai whapea ai. O le ala wa mai la fai unga, ele os fam sinonga wa umana ilo i tu uma. Ele ai o le lato fam sinonga po lato wa filinga. E fai tu tasia i lato, po le ala to. A le ala wa mai la vanoa, e va tu ele tali ale lotu. E mfaina tali il fam sinonga il su. Ai fai fam sinonga. Peitai, o te le nau le na mea, mai mau ele taimi. Ia ma alu e tupe fai el ngā luenga. Ai, ele leina tali sa awa tasi alme tawa o e mao. E manao sa tani ia vali uliuli il fe au mulmuli. Ia awane e tali eina. Ole mafuanga lea e tawa e ele nei proklama. E whanonga e lesi tu o le ata. Ia ma e fili ai oe. Pe e te tali tonu i nei mea. Pe le ai. Ai, ole ngana e tasi, ia whaalaina tātou uma i le ola e whaavau. Ole ala pa ia tu mumua la pa intus pa ia, e mai sina upu tau te malmalama ai, i le mea lo whengai nei ma tātou. Ole mumua le Ioane lima whaipues furu iwa, o tātou i loa e mai le atua lava i tātou. A ole lalo langi uma, o lo nofoto i lalo i lo o leanga. Lona winga o pūlea le lalo langi uma e sātani. Se i wāna alwha nau le atua, e le pūlea e sātani po se tasi, ua na o Yesu lava. O na tāua la lea a whai, o pūlea sātani lau langi, o le alme le whiangai mo tātou, o le taua. Whalinga sulua sulfitu, o itel tarako le whiana alatu le e tau le taua. Mai la tau o te toia lana whanau. Whawhong foi tātou. A tu lai mai ale nei lotu i le tasi iwa walu tolu lena mātou o mai ai. Na wina mai matu ina mai le atua o le parallel plans. Whape whea na tau. O le ale me whetau i maia. Tasi iwa walu tolu mātou mai. Mai le nāso o mai le so. E le o malo lo le Kalesia. Samoa tasi e tui. E le nganta e malepe i tonu, ma whewaiwai ai.
ai tui mai fafo, pe tai, e ti ngana mea oma, olo o tu mau lava. To tele la tau tātou o mai, wa fai lele ele mal tu wa mau. Ar upu ele tua e sau satani e tau, ma e wa tu toi or whanau, o tangata e tausi poro e ngā lea tua, ma tangata e ta ofi le mau ya Yesu. Ele fōulane me ele whengai mtātou, o tau nai tia mai, na tau whaita wina le tia mai challenge. O le luinga o le tia mai. Lu i pe mata e lava se loto ia te oe, e te tua e tau mo le tua, pe le ai. A whonga fo i le kalesia le tua, na ko le tātou. Ai a whai utu i atu i ei lola wa mi o te tau whale o le tua, o le kalesia le a le tua soifua, o le poutu fo i lea, a kon lango o le upumoni. O le mena lai ala na ite satani, i le kalesia le tua, ona o le upumoni le amalona whaavae, o le upumoni. O tangata lai ai, o tangata e poutu i elnga ruena, o tangata o le upumoni le usoe i au taune i aiso o tau le loto leanga, ma le le tel tonu. Tau te o ese ai i le atua soifua. E i loa ngō fie tangata ia o le tua, e le loto leanga fua i le tangata. A o le tangata e tali tonu i le atua, e tali tonu i lona vala uina. E lua mea, a fai e leanga lo loto i lo uso po lo tu fine po ailava. E te alu fua i le loto, a ua e alu ese ma le atua soifua. O lona lua, pe lava lo tali tonu i le atua, na te whaia me te tele mo oe. Si foi le peresu tasfau pue ono. Mai le fionga le atua. A le ai se whātua tua, e le mwhaina fia mai o ia. Ai sea, a wai te tau le ruatu i le atua na tali tonu. Number 1, o laso i fua le atua. O lona lua, o le atua na te tauia mai, o e matua sa ili a teia. A ola na tu inatu a toa lo wola marau soifua, e te tali tonua, o lai soifua le tua. E o ese umantangata, ai maua oi te tonu o le falsaha, e maua oi te tonu o le fale o le whaiwhi au. Tau te ilo ai, o lo soifua le tua, ilo na awhai mai, o ia foi, na te tauia mai o e matua sa ili a te ia. O le su e la le su e ai. Si sile le whalinga su fisu wha. La tau te tau le tau o malitama i mā moe. O ai lea, o le manwhi ai lea. Ma tangata au tau o sa tani lau langi. Ai manu maa roto ma i mā moe la tau. O wao le li o li. Ma le tupu o tupu. O e foi wa ia te ia o vala wina i la tau ma filfilia ma whamao niha. Na vala wina o ea, aua e te loto leanga fua i listangata. O lona lua, na filfilia o e whi au ange lona wha. E filfilia wha pita o e mole ngā ruenga, e whaimal wha maoni i lei unga le pāneta. Pea tu ai leo eli a kimum se veno ia e arusaki. Wait, o le ale me tupu, o le taua lea, ale tupu o se kaia, ma le tupu o Sanerivi, o Asuria. Wa mana o Asuria, ma le tupu leo Sanerivi, e whaumatia uma e whaola tua ai. O nea mai lea malana taitai au e ngoi Arabisaki, e tautala ia Israelu, ina ia lafua eskielu. Ai mulmuli e tasi al tupu e lese stupu. Nia whafunga na, na amata lea na tautala o Eliakimo se ma yoa ai Arabisaki, taitai lea po o le au ona, a le tupu e ngoi a Sanerivi. E whetale mai au una ngana arama o amatela gona ai,
a o te whetale mai a mātou i le ngana iuta mwhanau mai tanganta o i lungan pā. O fefe tai o le no e le akimo se vena mai oa. Ia ravesaki le au na le sau ai fo ia an malo an tupu an malo o suria. Ona tali mai leo ravesaki fopus es fuma lua. Wa wina mai e hao e lo wali a to ma oe tau tala to ia upu. Ai le a wina i tangato e no nofo i lungan pā. Ina e lato tau palenga, ma feinu i o lato lava mianga whaatasi mautou. O highlightinga upu ia le matanga. O upu a tangata e tau whai ai, maulai i au nā le tua soifua. Tu mai leo ravisaki wa langa wa leo tele ngana yuta. Whape mai whaalongo maia i le fionga al tupu sinsili, tupu a suria. O whapean whetalai mai o le tupu, auane o le ngia o tau eskia. O ana tele mawhai o nala vea ia te utou. E kane sia le atua, o le aso, o lo waula mai lau langi. Pau mai upu matanga. Pe mawhai e le atua o nala vea. Na tatou mai moe le fiafi nei ma le ao winga ese o lo tatou utua. Sisila, pai mai le tau tinonga ravisaki a eskelia, aua i autou ne o le ngia autou eskia. Whapeane i la vea i mai ova i ate i mātou. E ia ese tua i nuu wana la vea ina lo la lava nuu nei le limon tupu a suria. Feo ia tua a mato ma arepa, o feo ia tua se whalaima. Po a ua la tu la fo ina esa Maria ailo lima. Po ai eni tu umai nu wala tu lave ina wala tu nu ai lo lima. Ina ia lave ina i Jerusalema e Iova ai lo lima. Whalongo i la tu wala tu le tau talan se upu i hantea. Wa sa pia mai polo inga tupu awane i taliatu i hantea. Ia, o lewa o mai le whai unga. By NZ Charities Commission number 2020-2. Olea, deregistration division wa be esel lot Samoa mai le stala ito tonu ole malo. Ya, olea la wa whamatala mai la to reason, manatu la to o mea o whaia lotu o tala whia ngai la be ese mali tu la fono whape o na tu sia. A lato Charity Act 2005. The board considered that two of the entity's officers, Elizabeth Papu and Joseph Stour, have engaged in serious wrongdoing involving unlawful or corrupt use of entity's fund or resources. Ia, le lau whasanga tau mai I tangata e tō lua. O lesi o le teu tupe sa iai a le ekanisia, au langi ua whamania le ngoi ia o le miliona o ne se lau afe o tupe le lotu. Joseph Stour o le si teu tupe pe sa ngā lulue foi whaatasi mali teimi lea na tautino ia na ave i el wha se lau iwa sfulu afe iwa se lau fitu o tupe a le lotu as undeclared income nea tautino lea I le board. Olona tolu, the board considered the entity's poor financial management gave the opportunity for Elizabeth Papu and Joseph Stour to unlawfully or corruptly take the entity's fund or resources. Ona o le lei o le pulenga o le lotu, walaina mawhai o na ngoia tupe e la ue e tōlua. Taruai, wale aini record e teu le lei o le lotu, e whama ne aia mea, ma pule aia mea, ina ia malu pui puia mea ale e kalesia. Tolu. Ia, nau whaitau atu, o Elizabeth Papu, Joseph Stour Mapasa, Willie Papu,
And 2 of the entities members, Sina Hunt, Pastor Willie Papu, has engaged in serious wrongdoing involving an unlawful, corrupt use of the entity's funds. O te loe to te le tātou e loa whaitau, o le whaitau atua mōlinga, ma le whaiunga na whaia. The investigation found that Elizabeth Papu and engaged was a salesman ia whaia, ma o whamania o ave ia, pe ngoi ia le miliona ono se lau o tupe le lotu. Ai le ngata i lea, i le sa i le linga tili o ispeta o toe tautino ai, wa aliali mai ai le si fit se lau ono afe, iwa se lau valulima. Ia i te Pastor Willie Papu le nā whaiunga mulmuli, sa tautino ia na maua i speta le tupe lea e ala i le whatauina o lo na whale na whatau e le lotu. And that Charities investigation report was inconsistent. See, I photo e sao le whale ina ia mos tupe te tonga e le tala o na whatau le e le lotu. Ai a mai le tau nana maua e toe whaopopo i le mela na ave. Olona wenga wa ave fua le whale. E se e le whetauia. Olona tolu lima o whamani a whoia o Joseph's Tower wa anga sarapo wa solitu la fono na ia avea le wha se lau iwa adu a whe iwa se lau iwa fitu o tupe le lotu e le i tautino ina ia ilana income. O le ase o tautala atu i meia wha solo ai se i lau atu uma meia o lo mōli ai e marmalama tātou. Tolu ono. O maua fwoi mwhamania e le susu anga whai o Pastor Willie Papu whaia se me se na ia avea le valusu whaafe tolu tasi tā alama tolu sene o tupe lotu mo ia malona ainga. Ai le ngata ilea na ia tauma whai ma influencia le lotu e tongi le onos fu tolu afe tolu se lau ma leiva valu sene o ana tupe whaalu. Lea mea leina pupuni le mea na e valiuruli. Sa te tauna la ina tongi eila na tax a ia le malo. A naina na whaavaliuruli le mea na veai. Pastor Willie Papu dispute both of these findings. First, Papu will submit that his use of the entity's bank card was with the entity's charitable purpose, and he never took funds from the entity's card for his personal benefit. E li whaanga whatasi e au o se tupe e au normal whatanaina. O le tupe lea e varsu whaafe, whafonga le mai. O le tupe, o le mea umana whaaluai, pe o le mai, mea umana whatangaina e le port. E tutonge e sea i lo tutonge. A o mai e tutonge le lotu le pili o le whale mai. Ai le ngata i lea, o au nei to tasi mai le amatanga. O le whaife au, o le whaia onga, o mea umalava evangelia, o le te utupe, to tasi a whai to tasi. O le tula fono la, e alau le tangata le whaia le lotu. E ma whaina kawa e le lotu ana expense. O a expense e whau ail ngā luenga. I nei tausanga i telen sa ngā luenga. Pei tai o te alofa ngā luenga. Nei la tausanga e tutongi a hau pili. Ai ina wa whaile kāle au ma whaile kāle a le lotu. Le debit kāle a le lotu for the first time. Ina ia tutongi ai pa sese wa lele, ia ma tutongi ai le pisini sa whaia o le o kano kofe. O le nā lafta am whaia lona charge a uilunga, o pili lewa o lewa na taunu na tongi lotu, ana tutongi ai au. Pei tai lewa sauma alofa i mai, oi le ai. Mea umanana tongi le kāra le lotu. Te tongi e oe. A mea walewa na pāsia le lotu ma whau mai e ngā luenga tō tasi.
O le ono su tolu afe lea. Na ufatua la tau Charitable Commission ele lua o valu. Na sui ai. O sui whawhea. O sui o tax mo meo me alofa. Sa leini me whapea nā mo mua. Nā tau te sila whia. O tātou o Samoa. La ungas whaiwhiau awila na teu tus. Ele na o au. Na mai le report. Na ua amata na pili mai tax. O le 5,000. Ia oi isa na ono sultolu a whee tutongi ai. A o me alofa na mai e le lotu. Alofa mai e tutongi le tax e ono sultolu a whee. Mea nā lai ti tina in me lai a wane iloa. O ala tau tupe lana an tutongi ai. O la tu e ona pili. Le lai ala ina o te i ai. O le ona sultolu a whee la whafunga mai. Na whaile fona al boro tāl sanga. Wha mole, e fou le mele o sau, ai leini tupe le o whaingaruenga. Ai e la seisi o mātou, e pili mai se tax whapea, fe so ani lotu, a waile i loe tongi ni tax. Na pāsia le ma iohe, ai watu e tongi la pisi ai whai mai, wa ngoi au tupe lotu. Al ngaruenga le a satani al whaleanga, lai soifua le atua, te le eve se pene tasi. O mea uma te tasi, o mea na whatanga mai whai, na o tālu sanga ma whai. Ai e te tau, o na iai se mea tasi, po se lua, ia whaadiali whafo i lalangi, e tau aile ngā oi o lea whaiwhiau. O le whesi la, ai se a la ina whapea. Mai whau tau e pei al tala inga o tala lei. Ai whesiri atu le tangata. E te alu se lotu. Ai se a. Whamatala mai le reason. Whapena fo i lana mea lea. E whesiri ai se a whai ei nei mō linga pepelo. E i loa lava lai solitu la fona. E pepelo la to mō linga e whai. E ei le mafua anga. Na e malmalama ai muli. Ai se uwhamatala atu. Le mea na amata ai. Ia lea mea. Ina ua molia Elizabeth Papu. Le case. Lea na miliona ono se lau wafe lea tu te alalanga nei na oi. O le tali, ele ai. Ai sea. Whafonga fo i oto. Ele i loe a o le mea ua whai e lo ua fine. Sa o whea lua i solo e lalang. Ele whapea fo i ele se proclamane lotu e pui pui ai. Nā tau te whalonga mai, ma tau mai loa le proclam. E awa o e au. Te utupe umalava. Asonga sāpati maua le seleni, asonga fua te poset. Aso lua siaki ele vai ai ale ngā luenga. Siaki e whaiwhi au. Po o le tupe le bank, ai pe sao, e tu so tupe ia na laulunga. Ana whai ala nā mea, ele ma whai o nā losile tele o tupe le whai. Ai o le whainga tāne nei, o tele play minga seisi, o se lau pa senelo o tel tonu, ele e whai e lo a fine se mea whapea. Peitai, e tele tei me whiarua iai au i whafo. Ai ai la tau sāwa aia. Lea la tupu mai ai le whawhita au li lea. Wa umal keisi na whai ele SFO. Ai tu la i mai le IRD wha mai lei e malisi fitu se lau o nono afe, balu se lau va lima, e toe wha apopo i ai lunga. Ma wail charge al malo e 2 miliona tolu se lau o nono afe, balu se lau va lima, le tupe uanga oi Elizabeth Papu. Charge lana al TIA, le tolu la toa mena ave, 2 miliona tolu se lau o nono, balu se lau va lima. Ia lela la whai atu sao. Na whai atu I tupe la molmole e umane toi au ili atu lele exact money. O tupe na alu e a whea. Wheoa I ai whai wheau. Wheoa I ai le au whai ngā ruenga. Wheoa I ai sui usfono. I tu ese ese ala langi. Fono tanga tele lena whai Samoa e lua se lau wafe. Le pāsese na pāsese ai le kalisia il fono tele.
Lea lai alua le miliona na I tausanga e fitu. Peitai. Na ave ia le tupe e la talata I le ono se la wafe. Ua maua lo le kaad le ana fai. E tutonga I pa se sem fai ai le pisinisi le o kano. No foloa ma faso soina ia e fa ngai le casino. Ele ato se ono se la wafe se to vai mon moni exact amount. E fa fonga la to. No o maua lo fam talanga a ami lo le afine. Wana tangi mfato ese. O mana tu esile na pule lo naola. Awa sola satan. O fai tu lo la tala si fele to la tala fa. Fai tu les. Pe o tupe e mai I le kofe po ani si mea na mai tupe le fanga oe. Wa soli o tu la fono. O le tupe ta o le swafa o le tua. E te loka I falpui pui. Paule me tasi. O a uma me momoli ai oe. Alu e tau uma I le SFO. O le SFO o leo Serious Fraud Office. Ai la fa I lo wola I le tua. Tātou e anga sala. Ai tau tala sao. E alofa le tua ma fisosoani. Ai e pepelo. Ia. Tisila oe. Tasi le transfer fund. Fitu tau sanga I falpui pui. O lo o langa to al falpui pui. Peitai. Casino pe ona se la wafe na vea. Ia fafo. O te iloa. O le mea o le aso ai. O le whātau o lo na whane. Ai tuli la o tele ma le tōlua ma le whanau. E iai le vaenga le loto e tau o le property trust. O la tunga luenga e whātau whale. Red tai tangata. E tupu ai le aseta le lotu. Lea lana whātau ai le lotu lo na whale. Ono se lau limas fuluafe. Limas fulu na alu repair al fale. E lua se lau afe na pei ai le loan. Ona to ai le o le fast se lau. Afe limas fulu le repair. Lua se lau afe le palenga le loan. A le si lua se lau afe. O le lua se lau afe lon to lua e tu saltu la fono. I le unga li e own se property. Afal tamalo afal fine. Afalai alu lonto lua ai afalana lua selau. Sau ia tea lua selau nan ave loia. Tonge loia a me loia le si selau afe. I le lotu. E tau kava ai le ono selau afe lea. O lona winga. Wa lima selau afe lai toe. A whapopo man tupe na ave ia i lona a inga. I le lotu. E fisosoani tonge. O le pārengi le tupe. Lai ai tala fuailes. E tolu se lau fast fulu afe. Ala o mana fasala. E fa fonga so. Ana alu ile bena mo lia il IRT. Pantua liman tau sanga i fitau sanga. Transfer il tupe ilana card e tonge pa sesel o whenga ruenga. Nei malanga. A fa popo umalana ata i fitu tau sanga. O leo langa to eno foi falpui pui. Ave lo le SFO o leo. O mai piki il computer va tu sa le mal fam talanga alis. O se meo te ofo ai il fam sinonga na o fai ai manukau. Ai sau le loia al SFO fai mai, o matu filfili. Na le lua charge. Tasi le charge o pasese ia na tong. Tasi le charge o le casino. Tai fitu tausanga. Se fulu whātau sanga maximum. Peitai wa mātou filifili. Wa lava ia le ono tausanga. O te. Nunga le kaweinga le si fitu wa ilo aise se el moringa. Ai tu mai lalo le si fitu mulmuli lea ono tausanga. Maximum 6 years. Ai pule oe whamasino. Pe ete toi tu ifo i lalo mātou te le te ina. Ia tu ifai lalo il whamasino tolu tau sanga. Ta luelf ta ole o se me whapea tea.
Ai to ea I lunga fine fai mai. To ea watu marisi tolu masina o le alofa tunoa. Lua tausanga, iwa masina. Wai loa fine, ai lalo ai, o le tolu tausanga, e tasil tausanga o probation sautua. Alea, God's intervention. Tali le alofa tunoa le tua. Mo le tolu se lau fasu wa fela I tala fuai. Tasil tausanga en falpui. Le ala langa nei lau langi. O ngoi e les 2 miliona tolu se lau. Samoa le ai. O le la wature au tau le li poti. Ale orita na orita inga tusi a lotu. Malana whamtalanga. E whamaoni ai lau tala le whaia. Ia tau la ia. Tolu se lau fasu. Lau wai pa o tausanga ato e falpui. Ale ana mea na whai. Da maua lole mea le ia lis. La tova ai mai e feo lolo ale te leo tupe lotu lai ai. O le whaptu ngā tupe mo le whainga lat whasala e whai. Saulo ma le demand. Te tongi le tolu se lau 5 se lau afe o le GST tax. I tanga la au le lotu lea. Mau whailpisi nisi e lotu. Over 5 years, tolu miliona 5 se lau afe le GST tax. Na tongi. Ia haia lo ia. Haia ma le investigator. E su e po fesa wei nei mea. Aia umal tausanga. Aia umai fai mai a tau. Ia ma lie. Lausu. E tu tongi e tātou lua afe 5 se lau. 2 miliona 5 se lau afe. A o wha maa ngalo lesi miliona. O whai atu lo ia I lo ia. Ua atoa le tausanga o watu le awanoa. No whai atu, e le ai se pene e tōngia le lotu. E se. I hale walua mai e 2 miliona 5 se lau afe. O le saola le la watu lua tutongi, wa uma ulua I le so. Whai alo e hao. Ai su e mai le si loia. Loia la nana saulo o whamatala I aile me whai. No whai atu mo I loia ai fia popota. Sau lole si loia o whau te vai. A whai o oe ona se ngā luenga. A oa o whaia le tala au. O te latu whai lau ngā luenga o benefit oe o whai lau ngā luenga. Benefit a o maual tupe. A whai e tamau ave I le lotu le tupe. Ave a toa al tupe I lotu. O le ala al tupe o le atongel dan tax. O le lotu lau benefit. O le lotu la e te tauna tōngia. Peitai, o le lotu la tax exempt. La pui el tu la fono. E le tōngia la e au, le tōngia le lotu se mea. E le se e tōngia. O tu langa nā tu la fono. Tolu vai aso na whai e loial nā. Ai mā lo. Wa le ave le kōti ale mea. Wa solo fua I tua. Ai sea, o le palafu. E wha fefe mai tātou. Langa vai maua lalo le lanu al pa o le tino. E la tele lo, le ka le sia nei le tua. Tau le tua mo le ka le sia. Uma le o da mea. Ia a sau le si mea. Wha fua mau tōl ma fuanga o nei mea. Sau le si mea. Le mea lo na lua. To e sau foi tolu miliona 5 se lau afe, awa sau I lunga o tax o tupe a mai fafo. Tupe mai Australia ma Amerika e a mai ave I Samoa e whaiel ngā ruenga. E whai mai e kawa nā tax exemption mō New Zealand e le kawa inga tupe le a mai fafo. 3 miliona 5 se lau afe. O lau tali. O whai atu I loe. Whai iai I ala tō. Alu e su ele matou le stala I tasi iwa valu o. Ono I ele purpose o le lotu for the promotion of the gospel for all people, especially the Samoans living in New Zealand. O lea na tautaliaina, lea whiwi se lau walu sefulu. Tautaliaina o le talei ave I tangata uma, tautaliaina
au fiem tangata nofo i New Zealand. A lalan me o to suia o telia na New Zealand ai fa fele me len to telia momo. Ya, fa tu ai fina mai o fa tu la sanga lona lua la tu la fono. Eva ai pena fa fe na fa tino le mea. Ya, na show le fa i tangata i America, Samoa, ma Australia, ma New Zealand. Valus full persene o le lotu o tangata lai fafo. Ai luas full persene le i New Zealand. O le alme na iu iai, le eise me tōngia. Ua matua i tel malo. O ai ale nei Samoa lanu ena. Ena te lu ia ma ia le malo. Se si limo la IRT, fafona. Ai fuli le TIA. Ato wa ai lai le tusi, o le tusi mai malmato ainga i AVS. O a olo to lua mala o whanau mo la tautai to lua. Close the file, ai ave mea nai lua mea na ave. I AVS le ainga o papu ma lotu. Fai mai le investigator le amatou na iai, o fia la tau fono, fai mai whamtalanga la IRT, o le mastermind o papu. Fiu tātou e o tuam poloka. A ve ese na matou tātou o tulo lea whaile o fele e kalisia. O le talanan whai mai a tau. A le el sa o ai tuso o le mea tau mai a tau. A ve ese le church, le tax exemption, le charitable trust leo a ve ese nei. E a oan e malu ai le lotu. Aia, ai o mai lo latou e take over. O le ale me tupu pea mai. E ele me tau litigation, liquidation. Liquidate uma me tō tino lotu, pe ale tō ngia pili. Tax le malo ai fōa ai desi vaenga me tō tino lotu. O le lotu, o le upa pe o miliona e fia pe pelo. Fai tau miliona tu pe lotu, halai ana me tō tino. Iana me tō tino na whātau, na tō vai ai staimi. Bena lai lili mai ai, o le tupe. Ala o mai ale mōlinga lea, tele mea na tau mawhaia le lotu. Ia awa le loa uma na tupe. Le whai mai ai lau whai news, massive amount of money, billions of dollars. Ale ala tōtangai mai. Pacific Development Trust. Ai vai tau sanga na whai e nā mea. Ele I whai se lua se lau se fulu. Tolus fulu tau sanga te luai na oe su e mai. Se mea ia mamoli e alnei lotu. Ia nisi o tau le whalo mai leo I fafo. A o tau ia I nei 30 years ago. Sa tala noai Malis Company New Zealand le investment. E teu ai tono le tātou account. No mai tangata o company, aia. I trade I fafo I stock market. Na alu leo I fafo, e foi mai au, o ave I tutono le tupe. E tu ngana ana le ilo ai. Wa leva na tau na ave ese, o le whainga malo, fitu tau sanga e ho le record. Ai tau loi lot Samoa, tolus full tau sanga. Na mai la sali e tau na o mai e lua se lau lima sul valu afe. O lona lua. O le one coin investment le iai, e le sa o fika. Iwa se lau ono lua, iwa se lau le tolu lua. O mei e lua le finau nei, e le imahe ana finau, o le one coin, ma le WFE le ala to vai e stemi. Ai, I company a ia, o mea ia o Malta e lepo le network marketing. O mea sa tau mwhai e leo ni investment. Ele hai, o mea sa tau mwhai e fsoso ani tangata e kāresia. Ia, mau ai ni ala tu pewhai la tu tau langa ma ola ai. Se fulua iwa me ola ai. Ona ele te tonu au, e fauna le kāresia. Ai te tau na manuia fo I tangata o le kāresia. Ai se le coding. Coding o le investment. Le lau sa wai, ia vai le investment ala le VTX. O le tau o le computer.
ala e halu o le investment. Forex investment, ele se forex na whaia. O le a o ngai tau o i tupulanga. Ia i loa whanga le forex. Ala e halu umane me sa se le coding. Ai umai le melea. Miliona tol se lau wasu fitu afe. Ia vai lau to. Ave ese le Pacific Kiverna la o tol sultau sanga o iai. Ave ese le one coin o le fina o ina. E tue whamtala i stemi. O lo tau mwhai pēr. Ia umal tau sanga nei wa maua mai se fsosani. Ave se umalaia mea nai lua. O investment lai e lalo i toe. Wha se lau lusu fitu afe. Lua se lau suluiva. Peitai. Alu lunga tu la fono. Tau te vai tolu afe, liban tolu afe, ono lua afe lai ai. Wa ova fo il se fulu tau sanga. O mea wa leva na fai. A ngā whaasau. A vese la mea nā. Ona toe lea na al tupe lea. Solid trust e ono tolu afe. Ia ma le investment lea fe kofe. O stocks, la ia stocks. Our company wa ngau. O lea whai a tola na le actual amount loss. Tolu se lau ma le valu. Lima se lau ma le ono. E stemi o toe pa ia ile one coin lea. A le tia e claim. Biliona tolu se lau valsu fitu afe se lau limitasi. Le loss. Over il miliona. Ele ia ini miliona na al tolu se lau ma le valu afe. Le tupe a mantou vai lea ele orita ia ma le oritinga o matou tusi. No saule le mea lona lua le la fasolo atu. Willie Senior valu sulfa afe fai o tupe o le card pe ngau ele ai qualify au ti taxins lava al valu sulfa afe na. Ai a fai tupe qualify ai over la 37 years. Le titi si tamai valu su fafe na lefto a charge nei lot. Ana to tongia ha uia. La sila ele tua. Ono su tolu afe tax and tax ba ia wala to. Na fa noi to tonu le board. Mai le ngate na everybody. So it's 50 hour fa nai. Ala wo charge ia ta fo ma ngo ia. O le tali la, Willie Senior Papu, ele ai se me o wai au. Ele malo. Mea na o mea whawhau i lunga. Ia tau walea ele ingo o au. Lau sumai mai sina hunt, lua se lau wafe na ngoi. Pe pelo. O le manatu ea o te whawalwalea, no fo masaini di siakita i lua se lau wafe. Ele ai. O le tupe lea whafonga mai le kalisia, lea na tātou whinau ai Samoa. I le fono lea na tele na whai Samoa, e le World Committee. Ona o le hotel sina lana au mai le lotu. Ai o le ale au wala e compensate ai. A lea na tātou i oe lea. Wha se lau walu sulu afe New Zealand, e trade ai ma le whale lea no fo ai. Olo na wenga. E ave ese le wha se lau walu sulu afe mai le whale lea. E kawaila na hotel lale na o mai le lotu. Ale tei atole i tu lau tatal noina le mei Samoa. Ale lau whaatino le payment mo mua. Se lau walu sulu afe. O mana ave. Le fai mai o ave. O le ilola o na ave ai le mea lea. Ele hene o laia nalo lunga o konkala ke na fai. Lua sulu afe le fa popo iai e lua se lau afe ai. O lea, o leo kano kofe. Ai sea, e wha mai. O polaka na mana fai, o e kare sia uma, e oka la tau kofe, a he deposit i tu tonu o le account le lotu. O na avele i a sina e whaatau ai, a alvaso so ai, e ki liva ai uma la tau kofe. Tatou uma le kalisi au kilani natou te ilon tatou in kofe uma la. Ele intupe nga hoi. A lea mea o whai, e tau walea isi nei tina ai al ngalo. Ai ngalo i ai tātou. O le tina nei na mafua ina maua le whalele i Samoa. Samoa le ofa e 8 miliona mai le. Nupi e wha. Ai filifilia, e au mai le lotu le whale.
Ale o tatou o ai falseu. Anda filfilia le tu oltinale e ola mai el nafsuswan. Ia tatela na mea a albelea. Ese se. Ele o le tupu whenenga lela whai mai ele legal. Langa ele allow the tax exemption a New Zealand e whesuia i ma Samoa. Whesuia i a mea Samoa ele mwhaina whesuia i ma New Zealand. O no le tax exemption e nao New Zealand lava. Alright, na whai mai la tau ele legal le utu. Ai le inga o ia sina stupe. Lau sau lesi, Willie Papu. Tolu se laus fulono afe tala. O nātou sila fia umalawa. O le tangata lea na whangaina ele atua. E pio mai ele milia ile lalulangi. Ele ngata i New Zealand, o Samoa, o Amerika, o Perth. Sa tau mawhaile nei hatali. E whausia ma tuite ma hao tamaiti. O lala awala na whaiai. E tongi aia maila na pili. Whawhena mauala na pili. O le tau o momeo equipment. Ele alu whaloloa tawanta. Ai tangata selling a cash. Whaatau mai hei equipment. Ma traini ar le whanau. Lau talvou. I le whaapi inga o mea. Ma le whainga o mea. Tutongi la. E tutongi le pili o le equipment. Ai whaasili ma se mea. E whaiei ala tau mea ai. Wala ngā lue fua uma la tau. Ia, ai saun maa lofa i mai le ai, tax uma. Sa tau na tongi tax. Au le tax, ele ni tax o ni le pa. Ele o tax na ave ise me e whai ei ala tau me ai. Whai ala tau ofu, malana team sa whai ngā ruena. Ok, a whai la o le tax. Tau lana tongi le tax. Pe a whai o le mea na misi. Ai le se me ai tala foi fua pena tu pena o i se lotu. La ia taula na whamtalanga atoa ma mea na alui ai. Ai a whalawelave e whaingantana whaamania li siki langa o le purpose il teimi na whai ai o le tau ngofie. Ia ma whaina sefel tā la. Tau ngatā whaloloa ai ai ana connection e mau ai tau ngofie. Le nasa whaonga. Ale wa mai nele imi lana foi mai felice que el melea talofa mai uto o leu te iloha fia tau sanga failo na fale e faile advance e tipi eilo na tutongi a fel masina lima salau ta iloa tipi ilo na tutongi e toe mail tupe e toe, pena se lima se lau i le lua vai aso. E whawhangai whanau e to lima. O te iloa langa ove ave e tupe whawhangai lana whanau. A le whai mail maaloa, ai e el toru se lau surono afe. Se o le atua lai whafafonga, i nei me whai. Joseph Stower, wha se lau i wawalo, iwa se lau i fitu. O le mele ana tau lava ia. Corrupt ele lotu? Ele ai, ele corrupt. Pero no fatu ana fai tiute o leu whainga luenga. Monday wa ena tu so le policy ele stupe ele iloa. Sa filmia ia Joseph. Joseph fa ferne a ver tupe nei. O lana fam talanga. E watu tupe tunia teia cash. Ma tu si ai e lunga. Alona i senga na tele ila fo uma ile bank. Ya vai la ana siaki la every week e fai au na yel na time. E moa. Ai le fa por tu o le onos fulaf. De na vele o lis fast fulu e tu lis i dos fulu. Ola wala na na ngoi. Ele fa pe corrupt le lotu. Ele i follow la to o isa va ia mea. Ma fuentu por far lave. E pe fo lisia e ai lesi pule atu ia teia. O ia leo te utupe ala lani. Aia, ele i whaia fo ilana vaena. Ele i whaia fo ila vaena. O te tunuina lo wa fil. O mea ia les salai, le alai tu sia sao. Elizabeth, SFO, miliona ono se la wafe.
biliona o tupe o pasese ono se lau afe na alu il casino. Ia tupe saola na le wala tu. Le fai mai e misiu se le miliona lima sulo o tupe na alu i pasese. Pasese na fea ile lotu, ile lima, ile fitu tausanga. Ma ile lua se lau se folo, ile lua se lau sul fitu. Casino tupe sao ana, lena estimate atu e ono se lau, ai lima se lau lima afe, ono tol se folo. Fai mailti ai e, pola ai ati, e le ai e malisi, o fitu se lau ono sul ono afe, valu se lau iwa lima. Na se whaanga se. Ai, no fesili ai, au mai la o whai sa wele nā tupe. Ai o i tua le lua afe se fulu. Se sila. 2010. Wa toe alu tua, nā mate lua, ai alu tua li stolu tau sang, saule le fitu tau sang, su e ma tupe nā lotu tonu le account list. Mau ai loa whai mai, o le tupele sa tauno mau ai lon tutongi, a le tupele na alu lana account. O le tupele le il fasiliga na alu lana account, fitu se lau o nono afe, o risi tupe ento ngau i mai ia. Angau i afe o le o toe whaingalu e ngai le ofisa. Peitai, o le tupelea, o le tupe o lo na fale. Pe ano whamtaleina, na sao le fale lea. Ai, tongi ai le loan, to tongi ai, o lisi awhai alu loan to ulua i tusal tu la fona. Ai lua se lau afe na alu i lo ia ian ti wheninga ia. Ta au fiele ato lisi, au lisi se lau afe, na whafo i mai le lotu. E to ese ai la mai le lima se lau lima. Ona to ele o wha lima ono to luo. Tupela na lea ai tala fuai ia, ma taumwhai ia e tutongi. Ai, peitai. Ola umana bailona fasalana, ia Sisila. Elizabeth Papu. Lima se lau lima su lima afe on se lau tol sfolu. Ola na sala. Lua tausanga iwa masina il falpui. Mole sala e miliona ono se lau afe. A ele ave ia na tupe. O tupe na operator ele lotu. Molinga le al TIA e se. O le tau o le whare. A lau whaapopo ia. A toa matupe na malo ai el casino. Awa afa miliona na alu casino. E tau na ise me malo ai. A tupe umana lau whaitau o tupe ngoi. Ai sea, e ese le mea lana e mi ai. Lati ngā maito i lalo i e luana whai. Ke, e te au la ia. O lau te tongi. Tausanga atoa na whalpui ai. Ia, whafoma. Atu whaatasi la me ia o le private. Laua i Joseph Stawa i Papu, Junior o Sina o au. Tu whaatasi il whaitau al malo. E maua le ono miliona toru se lau fitsul walu afe. Wale iloa. Ngau ia. Ona o le leanga whai o taitai. Peitai. Atu mai i le grand total o le loss lava ia personal fa se lau iwa walu na tupe alana le ana ave tio tupe na le loss i le lotu au isi tupe ia e lau tongi whalpui le tolu se lau lima surua whelai le ova e li tongi e li sia lau pai mai investments ia iwa se lau ono lua afe, iwa se lau tolu lua. Ele a toa se miliona. Ai te whaalonga e newspaper, e whaitau miliona tupe na alu se one coin. A peitai, na sel au te le lotu, le si sia o le, mawai le wha se lau, ono suruiwa afe worth of shares na so. Ele lotu. Maua mai ai, ele lotu o le mountain ai e tusi ai. Tusi ai lua se lau afe, o le total amount, e wha se lau ono suruiwa afe, the exact amount. A wha popo wha tasi la mea na,
o le mau te loss investments, 2 miliona, ono se lau, a fia ma le WFI la se u tautala e mulmuli. Na le 2 miliona. Bea mai ana moli e mai ono miliona wale iloa. Ele ono miliona. E 2 miliona ono se lau lua tasi afe. Ai o le tele o tupe na o la negotiate nei o le WFI ma le healthy coffee. Ma le investment i le one coin. O mena e lua laena ngai oi nei. O lo nui ngā tua e na healthy coffee ma le okano coal. Ia, o le tupela na pena se lau lima suafe. Le se senga. Peitai. Tu umailta usanga nei no whai atu te ai. Tu umailta usanga nei. E to e fo i le lei a pā lengi umatu si a lotu ia. Nanga ele onofo lotu lai tau. Mafu anga na tu Silvia. Puele ata ala tau e whaiele news. E o mai pu e atu le headquarters. Ai se ai le pu e o. E pu e le pu e o langa ilo ai. O miliona lai whai mai wanga oi e leo whai ngā ruenga. Lai whau e whasa. Ai pu e i, a pu e whai la i. Leo tau te whafo mai lau ta le whai. E tolu miliona le headquarters. E le se pene o wai. Tongi u mai lotu. E whai sa lai whau. E freehold. Ele o whaangale lo nana whai. O le le lotu. La si tau whalonga i moli mau fo ia. Tusi al lotu. Ia, leo te whaasa atu ia. E vai lau tau. Leo sau neile lo su o su e le malo. Ia Willie Tunia ia. E su li le tongi o le tax lea whai mai sa taun tongi. Ia. Ai tu tangai mai. O whaisila i titio o whika sia. Ai o le tax ato na eiva su lima afe. Na lau silet. Peitai. A whaapopo le iwa lima afe nai lunga, number 3. Whaapopo i ai ma le valu afe o short penalties. Whaapopo i ai ma le tolu afe o le late filing fee. Whaapopo i ai ma le fast food afe o le interest. Nai o mai lunga. To ese ele tasi fitu lima valu lale. E nā le iwa su lima afe ala tu te vai. Se lau fitu afe suai. Ai sea, o la tu tax, la tu penalties, ma le shortfall, le ilonga le mea interest. Abato i ane ai tala fu iwa lima afe. Ai su umai, o se lau fitu su fitu. Whalua ina. Ai sea o tupe. Awata na o mea nga lue ma. Afte o Brisbane for Mainland tala lei ele whaia ia le mea na. Ai saf so soani ia i le whainga o le pache, ma le tau o le mea, ma le mea. Na whatau ai. So soani na whai Sydney ia. Ma so soani i Amerika. O mea sa whealua ia. Ma le tau whainga o le atina o le lotu. Ai lisi umai lalo. O mea sa ai. Tau ma whailo na malosi. Ai o tu leo sauna el COVID-19. O popoto tatou whanau. Wa really lotu e alu le ea matau. Ai sea o ia lea na whaia. Hita i e satani. Ma nei mau charge. O te le whaia tu ono lo ateli. A whaia tu saolanga lai whaafonga le tua. O tu uma whai whiau. O ai tu te whanango lango i ei pēa o na whainga tāl ngā o tō whanau. Whape nā fo i au ia. No sau i nei e leise whai whiau na o ua. Whai tō tasi ngā luenga. O aina whanau lango iai, nei whanau i au la iti ia. Nei umatutua. Mana tangata se a inga leanga. Throw them away in a trash can. Wa ngalo. Ngalo le tau tinga. Nai te ilo oel whai whiau. Te ilo alo whanau lo whamoi. Me umana sa whaia. So soani lea lotu mna Samoa. Mo le atina e o le miria. Ai fifasioti ai el IRD. Lala o mai a quotation mai le orita. Tu te man mai o le orita. E le tu mo le malo. E le tu mo le lotu.
e fai sa o alana reporti. Ma o mai sa o lana reporti. E leini polo kiki e au mai ai. Mani mea pipelo e au mai ai. Ngonga al auditor William Papu, Samoan audit management lera. As tolta si o te sema. Lua afe suluono ma lua afe sulfitu. Tau sanga ia e lua sa siaki. A vai lei, e leini miliona le lotu. Pena sina lua miliona el tau sanga. Pau lea. Ai, al fua le lei. Whanga le lei. Subsequent events, o mele a mai tono la financial statement o le audit. March 11, 20, the World Health Organization declared the outbreak of COVID-19 pandemic. This event has not caused a significant impact for the entity beyond temporary disruption. Ele afai nai for lotu. Ele COVID-19 is there remains however a level of uncertainty around the potential future impact for pena umak tato. During the year ended 31 December 2019, the entity placed an investment with a third-party investment provider amounting to $1,698,317. Le melana data o le WFE, le investment na na faiao. O le umana fai, ua fai le tupe mulimuli a fau mai, ia a inisi e le titonu, se me moni auro tau loia, polo kai o le mwhai lana wha uma. Peitai o le investment lea o lea nga lua ina au. Responsible foi la au ia iai. E umal tau sanga ne tau waile iai. I le ata atoa o le tupe na sau. Mai lea mea ma mei mo li ai. This investment has subsequently been fully provided for during the year ended 31 December 2019. As it has not been possible to verify the valuation of the investment. This has had a material impact on the level of funds held by the entity and has reduced its overall equity by this amount. However, the entity retains positive equity of $10,155,350 unaudited as 31 December 2019. I will live on a tail ni mau mea. Ale mo ni mau le orta. Se fulu miliona. Aile se fulu miliona le fa popo ma le value o mato meto tina e ova mamau. Ja, o se e lotu e tauoti. Ai umo e fai fe au mta taia le 4 miliona lotu. Pe pelo. O le ai malo si lotu. Ai sea. Langa lai loa fa sosoa na tupe. O le a mai mea e le ta ua fatasi. E se fulu lua fale o le e kalisia. Fatau le lotu investments. Si pai ATM to vai ai. Fafonga light from Telanga. William Papu. Prior to commencing the audit, we were advised that a related entity, World Foundation, le World Council, the World Committee had suffered a significant fraud in prior years. This fraud had concluded in 2014. Or 2016 is Hawaii, se mea. La manatula ia i se for o le lua se lau sulfa. A li poti le sau i, e o mai le lua se lau sulfito la ai atu pe. Manga oi, pe pelo. And no impact was expected on SISDAC. Our audit report for the 2016 financial year has been qualified and opening balances. We have not identified or been identified by your office or any circumstance of fraud other than the above. Yeah, sisi lauto. Nei, mai le lua se lau se furu saua tau le lua se lau sulfitu. Ai fa popo i ai charges pe pelo. Ale fraudulent su etu si lotu. Ele se mea. Lua fe surono la sau. Te mantua li potin fai lua fe sulfitu. O sau la tole news. E fai atu ale reporti ale auditor. O i ale accounting.
Awe tu pulai sangat. O fea lea nga o iei nei tu pepelo lipoti. Rana sa lipoti ia. Fai tato ripoti sao. Ele mea na pepelo ai. Sisila. In that time, laws and regulations, there has been no evidence the entity has not complied with laws and regulations pertaining to the entity. Ele ai, like people to la fono. O fela am fa nei o le corrupt de anga fa ia le lotu mo na leaders. E bana o sa tani e value riuli le lotu. Ai se alanga fa tolu fa aluan to ilalo lei. Gato me pepelo e fai mai. Use of other auditors. L'impak did not require sister for another audit. Afa inga tase audit e iri mena na wahaya lesi, ele haya inga sesi. He didn't require a sister or a specialist in performing the audit. Did not perform any non-audit service for the entity. No. Responsibility for producing ensuring enough internal control and sound is the responsibility of the management and is a part of management overall. La solo le lotu ia. Ai se atalan malo la fai mai. Ai na audit il ma, la solo le lotu. Le foi ai malo si lotu. Pa wal me al fatu tu isi tau de lava. Yeah. Ore si le fesili na fai mai ia tau. Le hale mea uwhatau e le lotu le whale o loa fine. Sa tau antu umatu te o atu ia e cell, fire cell. Tau se tau e. A was proactive o whatau. Whatu langa i ele ama lotu e tau le SISDAC Property Trust. E se furu lua matou whale. O whale na e whatau rent ai tangat. Mau mai le stupe le lotu. O la la mea o la ule whatau ai whale lo wa finele in trouble. Full price. Ona no foile o ie renta i o ani tu lia la wal tele. Ia sila o to pe ala fam talana fai. Tau ma whaile malo e fasioti lo influence. But influence is a lifetime of service, of compassion and love. O te alo whares, bai o to le ngwala le ilunga, C.R. Saunders, lua afe maleono. Ai li tai amatane mea. Saunders ol pālangi. E le lotu, le tātou lotu. Fitus full tau sanga, ai sau ia tau. O foreclose lo na whale limas fulu afe. Pe ma whaina take over lotu, ai tongi ia. Whatu le lei. E le se me whainta, so tala noe le poa. Tongi vai to lua o lima, tolu sulu o na afe le talaf, lua ono tolu sulu afe. E uma ale le o lao ai fo e o Saunders. Wa uma fo into tongi lo na fale. Ai alu su na uma lo ant tongi le tupe na talaf, to e fa fo e al fale. Tele fa e tongi se interest pe fia. Ai se o le lofa. Ai le lotu. Ele se Samoa. A faila o te iloa lo fa itana ta ese. Ai fa fele a fi. O te le iloa lo fa e le same way. Na e listo ino le kalesi o to iloa. Same thing, fale to no fale. Puti ele lina lotu. Na umalon tongi to e avelona fale. Ai se e lofa. Ale ta un fainel malo e fasioti. Le fa mau I tusi o ai talafu. Ele se pene da misi. Ele se account o halaren account. Na haya le account ne siakia nei mea. Pe no fa ele fa pe corrupt le lotu baleanga fa ele ai. Sa e systems. Ai sa le fa ngai na tele system onol fatamala. La fa tu lo tala lo fale. Le sa wela advance fa mai se la valu su limafe.
Vai la WND Papu, le se la valuli ma afe nai tu e. O le fale na matau o mai Amerika na fai le lotu, ina ia tadia e o pepa i se fale no foi la tau fai fe au. A fa tau le lotu le fale, se lau se fulu afe. O no foi le fale. Al fale, o finta al fale. E iei pepa fo ia plastic e o ai tonu. Na le papa la maleanga. Aleanga la fai ai. O alu tai mo le tolu se fulu afe o alu. O fai atu loe i sfefe au engo ya pasa pone sa ai. Ai ape af so ani mai le lotu. Se i fai ele nei fale. Mai no lea o te pole sa o lea lau tala no ele poad. O te foi mai sa mo ele si malang. O te sai le poad. Rale au mai se tupe. Foha i mai ele fale i a te au. Fai tadia leo au ia na fai fale ma tongi. Lea lana foha i mai ai. Ai te ua tu fai mai malo ele fai na foha i le fale. Langa o au lea o le ofisa o le lotu. Pe itai la, fai mai le whamtalanga le accountant nei ai. E ma fai na whamanga lo 10% every year for 10 years. Le lana alu ai le advance le every year, vai foi to luo o lima, se lau lima, luo o ono. Se folu tausanga o sau. E o mai le so, ua ova mamau, o ne wanga i le lua se folu tausanga. Ua pay off la le fale. Ai fai nei le suanga fai nei fai mai. E le ai e le one al fale e one lotu. E te le atu la upiri e tutongi o le fale la fai. I lolo tutongi le o te iai. Ma fo angana leina watu la ufana u matu nofo. E so ani il tongi ngol fale. A le la usau nei a ves. Tuli wili. A woti nane. Tuli lon to lo malana whana u la wati. To all his years. E le se meo te nofo. A mea le fai. Fai upa ne charge pe pelo. E te de ave se lava lui, ma o le fale na, ma le value o le fale, i le teimi na fai e lotu e au mai a tau. Se lava alsu li mafia. Le so ta un tau alu lunga rates. Ala vai ta un fai tutongi a to tasi. Tutongi fale, tutongi rates, tongi au piri o vai wila me o ma. A mui au tu lau fai ngai lunga i le tongi au tu na mea. Ala e hamo a hao. Te matau i le tua. A le tu si e laro wha mau o halaran le accountant na lotu natai. The advance to WND Papu is intended as a gift to a long-serving minister will be written off at a time with regards to gifting duties. O le valan tauna right off o umal sutau sang. Ya leo tue o mai whai mai e le ai. Ai sea, le ita. A consider all my investments mo le 4 miliona. Le ai, o la tue le se 4 miliona lo tue. Lua fes fruiva. Peitai. Ele se 4 miliona se me ale lo tue ai. Ai sea, la malosi le aolofo le tua. For misappropriation of funds. During prior financial year, the entity gained media coverage as a result of misappropriation of funds. Mato lua fis valu lea. O pasi la melen tu puyali si lua fis wono masufitu. The funds misappropriated were from another entity and not from the Samoan Independent Seventh-day Adventist Church. Accordingly, the committee does not believe any of the expense items disclosed in a statement of financial for the 2018 and 2017 financial period contain any fraudulent activity. O fairness so itu atu po pisingisi lena fai lo kano lena fai le karna lena fa ngaile. Atu po passe se yalana siaki le. O le le fa mai eleni mea na fai nai pena soli se tu la fon. O lo na winga. O le fin elena avel fel pui. Ele lo kainga is fel pui.
pe ana finau se case. Awa su e atu. Ele o le nga oia le lotu. Ele tupe le lotu le na nga oia. E solo fua. Ai a te au ia. Tupe ta o ele suafa o le tua. O te tau. O te tau fo ta si tau sanga o mangalo. Charities Commission. As a result of the entity not having filed audited financial statement, Charities Commission as any at the entity may be struck off the charity. O le mea lani se manu e struck aira, o le whai o tātou li poti. Ia e whaftai le tua, whaftai le team a tātou le ai, o ma whaina whai on time. Ia masau mai tātou le mea. Ia, waila tātou ia le newspaper se whatia o talasia. Tau teo mai pu e le whale lea, o le headquarters na lotu. E tolu miliona le value o le whale la, ua pay off. A sa tau o pu e mai le whale lea i lalo i le tu lea, ma le whale sa lea, le hall. Ai se tau te vai le whale te le na le whau. A o mai sfululua miliona lo na value. O mea na la e matou miliona. Ele o alu tanga an fai au poni me pelo e fa el malo te loi le te fa lua le le fai inga ya mato o ina la alu ai fia mai mo sau I mangele is full fit Cape Road ai o to pu ele atele nan taule o le ai uma e mato ia tupe ses so ia tu te fail na me te fa to ala tala le mano le o te tanga iai. O hau. E ele me sili no whānoa no aiso tātou atunu. E taulo me li Samoa, saulo le news, lau le leanga. Leanga e ma. E ngaro e ato, o sio lato uso le whai ai. O lewa na pinge pālaki. Tau ma whai e whaleanga. Tau wa lea I ma le ngole tunu. Ala fin lauto tasi. Ele ai asi sauce ifsoswani na alfaleanga. For my vast amounts of money. More vast. Na 2 miliona il tau sanga tol tu pe mau. Ai alula isi lotu palak. Le si lotu fase lau tolu su valu miliona. E le se orite faya na le review. Le taxing ai se langol parangi. E taulo e Samoa. Whapea tātou. Ala ruinga la lea la whai atu. Nā la tu nele wha mai lea nā la tu New Zealand. La tua afol tātou atu no. No ti e foi o tua. E ese lase mea Samoa whai ai. E le ai. Ana lea la tu nei lava I ale fine lea nā la tu. Te pale mi o New Zealand. Ma tau ma whato ese. Ele ma fai ona ese me tasi a Samoa fai aisa e pala ai pala au la te le lo para o te finau mo tau mo lo tua o te tonu ai mo lo atu no lua o so uma o te uia tu ai lumo il leo lai pia se tangi lo loto te mata ele na pa ai tam se mai si o tole tu no. Ai le ai asina maafa manatu. Se I manatu se si e fai. E ha eita I te ua whitai palangi. Ai mau tele ni hata tupe. Ai whaatanga o mau tele tua matua whau le leise se maafa manatu. Hawhea mo ta amal whale o le maulai ai. Lan me le whau I se whale tele ai tuu I tu tonu. Pui ai mai le sabili ma le matangi. Se o maana I loa ai le tunu. Ana al finau isi mea. E le ilo ai se tunu. Na mo onga loto. Ia a olo leo pumate. Taua ia luia e se loto se tasi. Whaftai se tātou palemea. Wai loa ana ngā ruenga. I Samoa, wai lolo nao ngā. Whaftai foi I siuso ia lauli. Whalongo tu lona leo, fou lona leo.
se au le leo e toa, o le leo e whinau. Ma lau te talo i le atua e, tofi mai le langi se te itai, e sao loto ai le atunu, e tāpua i le atua. Tofi mai le langi se te itai, e le ilo fefe, ai pui lo na atunu. Ia lofa le atua, whamania, whamaluru atu le watunu. A whai wata walea, ono leo ona tangata vai. Ele ai o le taua o taua. Vai aso leo te alwai whapāragi. Te i whalongo mai le mahalo, tau talatu i alato, malato mea valea na whai. Alofa le tua. Te ina sio tātou tano, ia mau al file mo. Whamanuia atu i e anga le anga mai, e saua mai. O e lau mai me pelo e tele, ia te oe. Oa oe, e muli mai a te au. O po le fionga le tua. Ina ia fsosani, ile mawhatia, o si o tātou o tino, ia a mise le kalesia le tua. Po no mai tau a lau whaile tātou kitaro. Lo mātou ta mai o ile langi. Whaftai le avanoa e au mai. Le avanoa mātou te tau ai mo lau fio, ia i loe le lalangi, e whaasanga tau iai, a lo so i fua oe e whaafavau. E le eise me tasi, e le mawhai o nei whaia. Ina ia whaalia i le lalangi, o oe o mātou o tua, o lo o soifua, mai soifua pia lava. Ia vi ia lo suafa, ma ia vi ia e whaafavau lava. Amen.